land rights ang thang chini Roman script Kokborok thang je kuno meta to chini bisingo siang ni nango যেমন land to already chung occupy chikai tong chini area was tong Engage chini ADC no just power roi ni si niro bono rights rodi paper rodi document rodi hai hene chung no mane rights ro kha engage chi power ro kha engage chung thang engage chini script ni issue script to chung tabo ni chimi demand khaya long time chung demand khai payment omo to je non speaking Kokborok to garo ungthang mijo ungthang borok to Roman script bai ni soi tong le tabo borok ni board exam bu Roman script bai ni question paper phai tong nga chung Kokborok sanai no le borok to ma problem ba problem ekta na borok ni je chuna politically thungnai hai chi politically thungnai thung tong kha ke chi chini chrai rok ni bobishot nosto nai chuna bobishot nosto khai hai ne mane oi issue no na chuna fight khai re tong ani joda rights ni matter ro chung as mane thangni naimali hai pai ha o Roman script boso brung Roman script he chung bo kasai tong hange joda no chuna wa soro li akhe oro no kasarai tong ha am hai chi karon bobai ne Tiprasa no ke mane Kokborok speaking no hanke oro no ka soi tong ma ha borok wa so hai chi bisi election bo hai ne amato chuna economic block khai mani tabo chung jotono sai mane finance commission ni guideline mutabek elected body tongni nango local governance ni bagoi local body sarkar ni bagoi যদি কোনো proposal sanction nani hangke village committee ni chairman member boroni proposal baisi through BDO SDM DM omaike thangoi finance commission ni rang manai almost 5 year ro komse kom mane thong line department ni soho rang chini ADC village committee o sok 10,000 crore moto rang block ung pai ha sok phali ang pai election khaya ungoi chini maharaja case ma khai kha pila o high court boni pore tak supreme court nge supreme court sakha tabo thik ba kha ADC ni bill ko bang pending bo maharaja case ma khai kha land matter bu ta case ma khai phi na nge je tamas nai chung busi thai jeta baksa bororo political hisaw je ekhon rajtantro nei hisaw অথচ যে রাজতন্ত্র nei hinsa nai bosi mane democracy no almost impossible khali haise nge chung Tipra Motha party chini maharaj chini Tiprasa ni hamkrai tangthani hinke kono jaga bada khai haise mokumoi ne nang je Tiprasa ni samkhane ke khai di hi chungno independent ro haise nge chung Tiprasa ni bangoi Tiprasa ni future no sanana ni bagoi tabok ni ADC election no chung apply ya hinke financial bu chung apply maya khanai chung mane pura Tiprasa ni thansa bai thang paine Tiprasa ni thansa bai kha mane chini joto man thai chung mayang paine jeta 75 bosor chung 90% population ratio tong mani tabak 30% no sopai kha tei 75 bosor chung kamai phane thangmawo hani bang tabo hingke kasar majaro chung decide ma khaine je chini Tiprasa ni bobishot sanana hingke tagni ADC general election Maharaj ni party Tipra Motha party no apply khaini nangnai boni pore si chung future ro fight khaina ni bu kisa phano pha manai ngani bang ang lokorok no sanani musugo Maharaj ni party no chung bwskango ADC general election no apply khailani nangnai chini future chanawani bago khulumbai kya nong no haina helam sok firo ani kothok podcast ni 78 episodes so tini sino episodes belai kheno special tongnai ta hamale tini sin bisingo sungje naroi motono mankha bongka sin borong ganang sir Purna Chandra Jamatia the CEM of TTAADC ge tini sung sin episode so sung khanai manai tai nugui manai sin sir ni 5 years bin tenure boje CEM ni chair boje samung khaimani bini experience rok bini difficulties rok tai Tipra Motha party ni nahar mung rok Bubagra ni nahar mung rok tai sin bagi kangma khatijak bongni imang rok tai sini borong ni bagi kaham kok rok botini kacharkha angkang nong no koinai norok paithak jora o episode bai krengi tongdi jang o episode chengnani sakang ang nong no saira namu chungo tini no episodes sponsored khaijaka
Tuimuk proudly represent vocal for local. Tuimuk kaisa abo katharni mari, boitoni mari, taisini dofa hamkraini fanni mari. Every bottle reflect kayo sini ha, sini sinimung, taisini commitment. Norok zefru fano, jekhane fano. Tui norok kangkangke choose something that represents you. Takisa saklai mohungke sina episodes co-sponsored by Science Craft and Education Center. Norok Science Craft Education Center mani manai courses offer for CBSE and TBSE student. Offline is Norok sep manai for class 9. And online plus offline in Norok sep manai class 10 student in bagai. And the subject cover are physics, chemistry and biology. While you're waiting, choose Science Craft. Gang te se kok shayawi. Let's start our podcast. Sar nang pula na belake hambar nam sung sar nangani podcast of haim bage. Belakhe hambai teibo nini kothok podcast nai to nai joto viewers ro number khulumaya phare. Clairiere ani je sen company borok sin borong no Kherengbar ni borok kaisa perfume karika. Gamno sar rangna no kisa yafar nam sung sar. Hambai. Saya sih sini. Kahana. Omo local product Kherengbar. Sini Tiprasa rong kayu sar apa. Iko joto nai to nai joto takhok teibo sono kojawo. Chini local brand chini Clairiere Kherengbar perfume. Nero joto use khai nai bedi black kaha black Motha. Hambai. Norok Clairiere ni Kherengbar o perfume norok paiman nai ang aboni link video description ri renai norok o link ni through ti pekangke I won't hide ang kisa commission manai hangke ang bo o channel no tebo besangot lang manane nei ang poito khlayo. Okay, so let's start. Sir kang beleke no bulang lucky feel kheke sir nono manai gang sir question changla sion sir. Sir ang no suman mu chungda babu naite mane 5 years lai thanga sir. Administration nang samung khaimani gasan nang tabu jodi one sugui ne khenke ukuloko nahari ne khenke last 5 years nang je samung khaimani nang bahai ma thonga sir nang nini je governance ni samung ro ya kan nang je struggle face khaimaro administrative je ADC ni aboni sir sono kisa saikhanar de sir Belakhe hambai puilawo ang waso imaya je omahe position no sau phaine hinai chini maharaja ni ashirbar bai opposition no ma phaikya kabangma experience struggle te mistake omahe kene 5 year ro pai phaikya kabangma borok help khaibai ha joba bai ha cooperation khai ha suggestion ro ha especially chini maharaj all time anong guidance khai mambai o 5 year complete ka o jaga kabang mane samung tangmani struggle to tong hana sini politically administratively nini tamas nai public ni demand public ni hopes hairo kabang ma jaga o thangkha hingke borni hopes rong no fill up khaime ani bagai hairo problem face ma khayo baksa borok wanso nang ADC ni CEM nang wanso kha hingke haini khaimanai hairo hi hingke 5 year ro je khaini musukmani ro kabangma khaimali angkha bibino karone nini administrative ni kisa setup sayani bagai ba system sayani bagai ba main hingke chini financial crisis ni bagai kabangma khaime bu angkha hingke o 5 year ani bagai pura ani life ni mane jotoni se kotor jora par mani khlaikha kosto bu makha tani ke baksa
ওয়ানসো যে CM ni position তো হাঙ্কে অনেক আরাম শান্তি হাই হনে কিন্তু ও যে মকট থরই রোজা মানে মকট ও মকট বুসু হাই যে প্রপ্রনো মানে তাব্রওই তংমানি হাই হাই কারণ আনি বুখা তংফানো কমা জায়গাও খাইমে আরো গে ম্যাক্সিমাম টাইম নো ওয়ানসো নাই খাইগে পাবলিক রকনো যে খাইনানি নাংমানি রকনো খাইমালিয়া फाइनेंशियल क्राइसिस नि बागै ये माने ब्लाइ लार्निंग काहाम न माखा ओ जागा जे पब्लिक रो सिनि तिप्रासा रो बुसु माने आसामंग तंग ADC नि प्रति अमनो साइमांखा Ngo sar aun ge manjai te sanam somata sar sini public rock abo sai bujia phanga to sar nangke sai khana ti mane ground no reality wata sar de ADC ni je administrative ni je samu abo khaina ni busuk kothok ya busuk difficult abo songe sar sai khana ti administration black tap जों फाइ माने यागोलो जोंनि गोबां एमप्लयिज रक बेहायनो सामों तांगनि अनेक इच्छा दंबो कयेकजन बर' हंके तो माने आसो तांगनि मुसुक जाया रबो दंबो हाफनो बाहाय परसेंटेज अनेक कम वर्क कल्चर ब्लैक हे जोंनि ADC वो जों फाइबनि सिगाङाव ब्लैक हे वर्क कल्चर करे 5 year back जोंनि 5 बोसोरनि सिगां फिराव नायखांगे जों साब जोनाल अफिस रक जोंनि तिप्रासा रक साइमेया जोनाल अफिस रक साइमेया अमाहाय गोबां मा दं माने ADC नि MDC न लोकल नि MDC न पर्यन्त ओ बररो साइमेया सिसिनिया जोनाल चेयरमैन सेबाबो साब जोनाल चेयरमैन बो बत साइमेया साइमेया जों फाइमाने यागोलो महाराजा फाइमाने यागोलो ADC न माने बै अने माने सामुं खाइमानाय हनै आसा बायखा हायसि कारण ADC चिनि तिप्रासानि सेफ गार्डसि जोंनाव मौति खायने हाय हनै खायमोन nge sini je fund crisis tong mane limited fund aro department wise department tong khainke o department ni samung khainani buto rang nango jemon PWD sini am sayo ADC area wo almost 1100 kilometer lama sna janai tong kaise bisi ni te kaise bisi jemon rondi belbari bisi ni aro jaga si kaise para ni te kaise para thangna hinge at least 5 kilometer 3 kilometer thang hinge 587 ADC village ni 3 kilometer 4 kilometer kherong khainge chine ADC o tabo phane road creation formation khaijana almost 1100 kilometer tabo bo khaibani na khaije ge tong khona sir কিন্তু বনি বাঙাই চিনো বছর 6 কোটি রাং রাও only sir only 6 crore hinge boto kaisa PWD ne andaro 6 কোটি singhe bridge kaisa sna nengke tabok 6 কোটি 7 কোটি nang thang hinge asik 68% geographical area wo asik lama kobang sna janai tongmani wo baike 6 crore bai samung khaimanai ba hinge bono jeng public rokno bo asik saimia neroni PWD department tonggo tani lama snamaya even opposition rok bo haino onek somoyo sawo je neroni ADC 5 বছরও মুংসা লামা রক কাতাল খাইমেয়া হাই হनै হ গে হেলথ কেয়ার বো হাইনো ब्लाइ कन्डिशन हाया चिनि हेल्थ केयार नि बाङै राबलि 45 लाख सि जों रां मानो yearly te sir yearly annually abo sir beton romaina बेतन बाद दवे salary बाद दवे गे नों 45 लाख बाय तमा नों फार्मासिस्ट नि अमरो माने खनो बिथि रो पाइनानि बसले कलौनाय बेंगे एडिशनल फंड non plan fund ne bai makhayo thik bahai ke department wise na khain ke mane very less saisi kisa nge bobai jeng mane khaini musu phane khaime jemon education 1.6 crore yearly sir yearly development fund nge bobai nang maintenance de khainai na contingency fund ronai na nini student rok no nini amoro mane tabok ni modern facility ro ni bangai wan songnai 1632 ta school tong sara Tipra wo nge nung bono 1.6 crore bai debate khe mane divide khai nge buse kalai ba hain sir nge education asuk mane tabo chini bangai nangus
especially sini Tiprasa amsayo karon जों लेखा फरायनाय हिंगे जत बरक दा आगतला थांग फरायमाया सहर थांग फरायमाया प्राइवेट स्कुल फरायमाया हिंगे जे रां पैसा किसा गना बरकनि द ठीक आसे प्राइवेट स्कुल अपॉर्चुनिटी दं आगतला थांग फरायनानै अपॉर्चुनिटी दं किन्तु 90% सिनि Tiprasani बाङै तो गवर्नमेंट स्कुल नि ऊपर डिपेंड मा खायो ये जोंनो एडुकेशन सेक्टर आसो डिप्राइभ खे दं जागो जों चिनि नांमानि र फानो बाजेट तो एलोकेशन नंया ये ठीक बाहायखे नेने स्पोर्ट अंथों नेने आईसी डिपार्टमेंट अंथों नेने चिनि लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंथों कुनो जागा वन माने सफिशिएंट तो माया न माया अपन मिनिमम जेन ताबो खायने अमाहाय मतो सन जोनो फान नि प्रोविजन रोजाया Enggak sar ni kok kenal yang kaisa senam song ta sar enggak seng je kenal TTAADC kaisa autonomous district council hene kau truly autonomous hone jaman sar seng sini ADC no ताबक जे फंक्शन उन तमनि तो ट्रोले autonomous हमया तानि के चिनि थानिव फान इंडिपेंडेंट करे लैंड ने चिनि राइट्स करे टैक्सेशन ने चिनि मो राइट्स करे टैक्स कलेक्शन खाइने ने जे जागा कार्बी आंलं होंदी बोरोलैंड होंदी ते अननो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉग बरोंगे टैक्स कलेक्शन खाइ मानो ने चिनि औरंगे शेयर ऑफ टैक्सेशन सिरो जाओ गे जों जेसफानो माने कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनोमस काउंसिल ही होजाक दी किंतु प्रैक्टिकली जों ऑटोनोमस जों माया तानि के चिनि आम सायो तबाव एडीसी आम सायो जों हानि जों पाटा रय मेया चिनि Tiprasa रनो नेने टैक्स बो कलेक्शन खाइ मेया जतो सारा सुदु त्रिपुरानि ADC ओ सिमिदा ना all 6 शेड्यूल नामते सुदु त्रिपुरानि ओ सिमिनो बैनि जागा तो टैक्स कलेक्शन खायो लैंड राइट्स दंगो नेने ताम सनाय बरनि और जे ऑटोनोमस नि जे प्रोविजन तंमनि बरक बेबा खाइमानो जेमन कार्बी आंलं रगो हंके बरनि एमपी फंड रो एमपी लेट फंड रो एमएलए फंड रो सासी थ्रू एडीसी सी बरक मा खायो ओ खाइसेना सर और माने डीएम रो थुं बरनि कंट्रोल तंग नेचिन और तो एसडीएम को कंट्रोल करे बीडीओ को कंट्रोल करे नेने डीएम तो बाडो दे गेचिनि आम सायो जटोकुली टैक्स कलेक्शन नंगो जोंनो कोनो इनफरमेशन लया गे ताबक शेयर टैक्सेस जोंनो ठीक आसे नेने फरेस्ट 75% बरक फिगर फुनोया परसेंटेज फुनो गे बस फरेस्ट कलेक्शन खाबो तो जों सिया रॉयल्टी बो सेम नेने गैस नि रॉयल्टी रबर नि जीएसटी माहारक जों मसमाया ओसा दङ रिया दा जीएसटी हने आलादा जोंनो एसजीएसटी बो माया सेंट्रल म जीएसटी बो माया हंगे और जागा जों ऑटोनोमस ले होजा कहा किंतु ऑटोनोमस नि मीनिंग माने चिनरो प्रैक्टिकल लिंया जों जॉब ना नि थांखा के बरनि फाइनेंस कॉन्करेंस माना नाय हाय हने होजागो जेतु चिनि थाने रां करे बरनो सि रां मासाव जों आसु जना जॉब क्रिएशन खाय हा आसु जना जॉब रिक्रूट खायने अपॉइंट खायने बनि बाङै फाइनेंस कॉन्करेंस रोदि ही स्टेट नि थाने जों परमिशन मासाव ने परमिशन बरो रोया जेतु सिनि एडीसी मीन्स सिनि Tiprasa नि बागैछि और जागा बरो स्टेट नि रिजर्वेशन माने इम्पोज खायने नायो 70-30 31/69% जोंनो 31% नि बेसि नायमेया अमहायरो होमो गे मतो ऑटोनोमस नि मीनिंग सि करिखा जेतु ऑटोनोमस माने जों जे मुसुक्तै 100% Tiprasa नि नांगो एसटी नानो गे और जागा जोंनो जेतु फाइनेंस कॉन्करेंस रोया गे जों फाइनेंस कॉन्करेंस माया गे 100% जों रिक्रूट खायमेया गे अमहायरो नाय नायखा गे जों फुल्ली माने ऑटोनोमस या जे प्रोविजन तंमानि हानि बाङै तो जों ताबो माने ऑटोनोमस नि टीचर एम्पावरमेंट माहायरो डिमांड माखाय सर आं ता सानाम संगता सर हंगे आमते बोला सं साइमान जे स्टेट गवर्नमेंट बाय एडीसी गवर्नमेंट बिसिंगो मिले मुकरि पॉलिटिकल डिफरेंस मानो इमानो याके ब्यूरोक्रेसी डिफरेंस मानो इमानो अब हाइदन सानाय सर पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो और जागा नोक जाया तानि के सीपीएम एडीसी सालागो राजो बो सीपीएम सालागो के नकदमा अंता
তারপরেবো তো চিনি অটোনমাস বডি ni কোনো ফাংশন কাহাকি খাইজায়া 2000 no borok 9 department full power ronani bagui notification rokha 2000 no balok soga education department ngthung neni tamas nai health department ngthung ADC amsayo joto tongmani thung ADC ni ngnai hospital tongkha ke aroni doctor recruitment aroni management thung ADC ni thani ngnai forest ni andaro je tongmani nini tamas nai recruitment soho মানে overall tax collection nini April issue khaine ni ro om hairok thung ADC ni ngnai om haike notification roja education bo haino মানে recruitment soho nini joto IS management om hairok ni thung power transfer power ro thung ADC ni jurisdiction no hangke thung ADC o ungwani ko 2000 no borok notification ro kha CPM ni amalo pheba notification ro mani yagulo morobono implement khaya ngoro political ni issue to phaibe ni kogya jehetu central lo BJP state lo Trinamool Congress West Bengal cholai tongo bahai kuno fan ni crisis khaijiya nini boroni independent no omok khaine ni naijaya china robo administrative to administrative ni line o mathangnai administration no soba chalok bono to omahai party chalok hi khagoni kogya china rongke system si bahai ha je chini ADC ni joto empowerment tongmano state rongwi tongnani musuk jago omahaisi okay bujiga sir nga sarang test nang song ADC tingo rom di tabuk sar sini bisingo takono kengna sini je unresolved issue tongko jemon song sigala ronu unemployment issue hangke tabuk sini lama hamyarok saka nang sar education ni saka hangka abai sar nungjen 5 bosor je nungmani sar ekdom pressing issues takono solve khaimaliya ko ngi mano 5 years ina biya phangmo nabon bagai sara bahai issue tongkha nang kisa sana da sir unresolved issue to kwbangma tongo jemon जों কয়েকটা বিল পাস খাইখা sini tabo ADC village committee wngkha hingke bono non ADC area o counting khaijago hingke chini ADC general election tabo 12 tarikh o wngnai bobo non ADC area o talangoi counting khaijago agi bolte tabo busol nai kho hingke bono जों rules amend khaikha jate ওই দিন ADC territory o no village committee ni counting bo mangnai tak general election ni counting bo mangnai tani ke oro jaga o chini independent kring thango जों Tiprasa bai Tiprasa bodolai nai chini area o counting khalai nai khayoni bata kintu jara national party tongnai ro boroni dokholdari khainai ni bagoi bono tabok jirani o talang thanai Bisalgoro talang thanai Udaipur talang thanai hingke to je state of power tongnai borok dokholdari khainai ni sujog mango chini ADC ni local bodies ro no control khainai ni hingke bono chang amend khaikha jate chini within ADC territory o no counting hall ungni nangnai nini omhaike hingke bahai rok chung amend khai ro kha pasungya chini taxation ni chung rules nai ro kha pasungya land use bill chung roi ro kha bobo pasungya hingke omahai kwbangma no unresolved mane issue tongoi thangkha tani ke जों to chini je samung khai thai khai ro ha kintu bono governor bo pass khaya chini maharaja bono tabo case bo khai kha supreme court o listed bo wngkha koyek din no hoito hearing ni date mawono hingke unresolved issue tei bo tongo kwbangma mane jeta जों khai ni musukmani rok sir last question section ADC ni ti administration tuita sir tabuk sung khanao ADC mane staff kisa kom ni khanao ka staff rogo asa professional ling yani sung khanao ka sir nang abai team no ti je nang 5 years ni experience sunu kisa sai khana na sir chini mane non professional mane staff bai samung khainai ni onek tap borok musuk bo khabai ni samung khainai ni phiaba boroni quality chi asuk jora hingke borok bai to samung khaimia hingke ADC ni boys bo tabo almost 41 year kaha jepro first ADC mamani yagulo 5 year 6 year jara job recruit khaijane rok tabo maximum retirement thangkha
थांनाय बस्कांगबो ताकलाय बसरो 350 नि ऊपर रिटायरमेंट थांखा बस्कांग बसरो अलमोस्ट माने 500 नि अबाव रिटायरमेंट थांनाय 2029 नि बिसिङाव मोटामोटी 60% ताबोंनि ADC नि स्टाफ रिटायरमेंट थांनाय गे बरक बयस बायहा नन प्रोफेशनल बरक मांनो बांहा गे ताबोंनि जुगो कंप्यूटर रोंया कंप्यूटर ऑपरेट खायनो रोंया गे बरक बाय तो सामं तांनि तो अनेक ताप गे रिक्रूट खायनानि बहायनो तिसि साइड थांखा जेता जों फाइनेंस कॉन्फ्रेंस मानानि अनेक ताप गे बरक बाय जे सामं खाय फैमनि तो जों माने कष्ट मस्त तांलायला हापन ताबो बस्कांगो हंगे जों तांनि कताल जेनरेशन चिनि बरक रक बाय जॉब नावै अमहायरक खाय जों बस्कांगो आगौ नानि नांनाय हाय के तो चिनि ADC कोलैप्स थांबायले वैसर बनो नायैनो जों माने प्रोसेस तो खाय हा रिक्रूटमेंट नि बागै चिनि ऑफिसर जों जॉब रिक्रूट खायनानि रनाय हा किन्तु तिसि सामानि जागा सब बरक नन प्रोफेशनल वैसर संगे सायखनादा जे जॉब सबजोनल जेडीयू नि जे रिक्रूटमेंट अब सर संगे टाच के शेयर देस बनो न सानि चाहिँ माने जेता नन प्रोफेशनल बरक रक बायसि जों रिक्रूटमेंट बोर्ड सना लायबै चाहिँ हा के बा बरक फर्स्ट टाइम अमहाय एग्जामिनेशन नावै माने रिक्रूटमेंट खायनि थांखा के टेक्निकल इश्यू गोबां मा फाय हा के विभिन्न कारणे माने मिस्टेक मांनो बाङै थांला के अमतो ताबो कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केस चले जा प्लस जिनिबो इनक्वायरी वन मैन कमिशन जों इनक्वायरी रजाक नेनि दिल्ली हाई कोर्ट नि फॉर्मर चीफ जस्टिस न नावै जों इनक्वायरी बो खाय दङ बबो रिपोर्ट सबमिट होयाखो जों बरनो माने नावनि दे नां ना माने बस मिस्टेक थांखा बस सायांखा बनो रिक्रूटमेंट खायथेनि रिक्रूटमेंट प्रोसेस SOP मिलिया बस बांखा बाहेराव नायै ब रिपोर्ट खांके जों बनो वानसक सिनाय हि तंमा पाइला तानि के चिनि नाहरमों जों पहिला फ्रनि सिमेनो जेदा नायमानि जेसिनि ऑफिसर गोरों करिनि बांगैनो गोरों बाय तांनि कताल जेनरेशन नि बरक बाय ऑफिसर बाय जों सामं खायने होनो फेबा जों ओ जॉब नानानि थांथानि गोबां मानो मिस्टेक गमै थांखा जेनि जे रिक्रूटमेंट बोर्ड खायरो माने बरक नन प्रोफेशनल नि बांगै विभिन्न कारणे देरावै थांखा मायके नामलिया हागे फाइनै सालो जों बनो चिनि चैलेंजिंग जे कताल जॉब रिक्रूट खायबै तांनानि नांनाय हागे चिनि स्टाफ तो ऑलमोस्ट पाइसिने सर सं ता किसा एडमिनिस्ट्रेटिव नि फादार किसा संनायसि आं सर आं ता सनम सुङो त्रिपुरा मथानि दैता सर गां पुइलानो बुबाग्रा ने ति आं सनम सुङो सर सं साइमनो जे बुबाग्रा ता बसुदु सिन बगे कहे पॉलिटिकल फिगर सिमिया बसिन इमोशनल बिबो कैसे बो सिनि बरक सिनि बुबाग्रा सर नों ता मा तंग लास्ट 5 इयर्स बुबाग्रा नि कंट्रीब्यूशन सिन सोसाइटी वो बसरक बाहेरक मा तंग सर नों चिनि बुबाग्रा ने माने इमोशन बतो जों जतन साइमानो ब पब्लिक माने पारा पारा कामी कामिनि जो तो तिप्रासा र जतन चिनि बुबाग्रा न आसावै दङ पाइथाक लामा हिसाबै तानिके बुबाग्राबो बनो बनि नाहरमों जेफ्रो चिनि बिख्रा तिप्रासा र न हांके बतैबो इमोशनल लंग थाङो मरनो फियावनानि बागै जे बुबाग्रा सातेवै दङ माने हयतो चिनि बुबाग्राबो पहिला पहिला ओ तेसा दाइदिनो सलुशन खाइमाना हि वासौ माने बखा कहा चिनि बुबाग्रा दाइदिनो बिसास खाइयो नैनि पॉलिटिकल लीडर और दिल्ली तौनाय थं स्टेट तौनाय थं बसकां गसी हांगे चिनि बुबाग्रा वासौ पाइयो दाइदिनो सलुशन नाय बस हा उन्होंने बोला है हो जाएगा ही साजा है के महाराजा पहिला पहिला बिसास खाइयो चिनि पब्लिक नबो महाराजा सावो दिल्ली बो गसे हा औरंबो गसे हा थानाय इंगे और जागा चिनि तिप्रासा रगो महाराजा सामानि ताकसां या को हि होफ्लांखा अमहायरो किन्तु ताक फन्न चिनि बुबाग्रा न चिनि तिप्रासा रग बिसास खाइयो थंनाय तो बैसि थङो जे गसेनाय रगसि रो यांगो म चिनि तिप्रासा बो जतन साइमाखा इंगे ओ 5 year चिनि बुबाग्रा नि माने पार्टी वो बनि कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम न बनि न बकरिंग के तो जों
chini tag Tipra Motha party 1 minute chanangya chini Bubagra krengke pai thana inge Tiprasa ni hopes bu oron kosoi thangpai ni gomti no dibo inge chini Bubagra bo je samung no khayo chini Tiprasa no bkhabai no phiok nai hne samung khayo sir ang taise Bubagra ni chanam so ka sir Bubagra ni busu role tong je sini bisingo jara leaders tong nai rong political leaders ong bo thansa khaimani thansa khai bo je tabo try khai tongo even sir a contribution song sir ke saikhenalte maximum to Bubagra ni no tabo जों जतन साइमानो जों माने अनेक समय ego problem लाइबे chini bisingo khoroksa te khoroksa mili ang लाइबे chini leader rok ni bisingo माने sikon issue no tui porjonto जों अनेक समय मिल lai meyang happen chini Bubagra kaise no kok sawo no ni ego problem no माने yakadi जों greater interest chini Tiprasa ni interest no si manai ne niro no kaise wala leitongdi happen at least bini biskango tapno ta kubai sir chini Bubagra bo haimang ni je proprun saijo khayo karon bini jati ro haine tabo land rights जोंनो roya angthani ke boro bu joto thasang payo माने CPM ni leader BJP ni leader tabo mado fight khalai tongnai boro haipane je Tiprasa no land rights roya homfra ke dili wa hangke boro khorang thasang payo nge Maharaja bu sungno ma ke ne phurungbo chin leader no nero ti ase ana bu sawo koekjon personally ne boy milia phatongdi haipane publicly tapnodi kubai sir om haike जोंनो खायै no माने बनि role play important जों अनेक समय হয়তো ব্যক্তিগত problem ni bagoi ang te khoroksa gana khe asogoi माने public ni bwskango thangmai rok ungo haphane at least public ni bwskango ang nije to question no saya buya no sanai sai tongo haphane ang saya om haike chini leader maximum no saya haisi om haike ne chini Bubagra ni role sir Bubagra nong no grooming bo khai tong makalai ta phurungi tong leader rong no day to day chini Bubagra ni srungjanai kwbangma tongo sikon issue jeta जों wanchoi naya je bai जों improve mano bwskang agok mano chini dofano जों lead khai mano sikon issue जों jate mistake khai ke जोंनो bai saje ang painai ja kintu chini Bubagra bo hairong no bo phurungbo jemon power o phaimani pore baksa o agini kasa loge rok worker rok nini warriors tongnai rok no mane sini ang thango pawi thango bono khakai ang thango okay nge bahai sikon issue no porjonto chini Maharaja sawo nang bai je pro crisis time mo tongnai o boro rok no nang tapodi nang moi to khaidi boro no nong hoi kok sadi sa nong lai di om hairong mane sikon issue jeta जों khakai nai om hairong no kubai sir porjonto sawo nge जों bahai ke no try khai tongo je chini Bubagra samane om haino sir ang te sang mo songa ta sir am Tipra Motha tinga sung no Tipra Motha ta Bubagra no single handedly bo sala boito bini charisma Bubagra bo to sung no manam matai ni borok hakin nugui sir nang habana bota wan suk je Motha kaisa party ta solina bagai sudu Bubagra ni personality besi bin choli de mano na noro bolte sa structure bolte change khainam kaisa systematic party no chalona bangai ta matong sir na जतन Bubagra ni upor ne depend khayo je party cholewo ni bagoi mane bakse jora Bubagra no hanjagoi Tiprasa rok na hori tong pheba grassroots o black important role nani nangu jeta Bubagra bai connect khayo ni bagoi kasaro leader nge tabo kisa masa thungjaga ya koekta location no chini je durbol mani jaga o माने mediator dehonai medium ne borok samkhaine bohairok asuk krui ni bagoi no Bubagra ni message chhoya okay nge bohairok no जों chini party o teksa माने kwrwnglo ni bagoi bono structure swnani nangnai karon maximum leader chini Bubagra musuk phano maximum leader janja area o bahai structure swnawani saktharya ba khaijeya ngoi tongmani rok tong যদিও chini Bubagra sai tong structure kahang ke frame ma khainai niro haki khaidi mane BC level committee ungthung nini block level committee ungthung district committee ungthung niro omhai khaidi thom full body structure khaini bangai Maharaja sao
आइफानो कोनो ना कोनो जागा बाहायके माने खाइजे बत रिजन वाइज माने तमा प्रब्लेम दं आं बासो साइमेया Kubai sir. हंगे हानिबाङैनो जे जागा कमजोर आरो जागा ओ स्ट्राक्चार नि कमी दङ हानिबाङैनो सकमाया हंगे जों बनो खाइनायनि नांनाय जे महाराजा तो गाइडलाइन दङ हाइफानो जेता जों खाइजे चिनि लेभेल महाराजा बो अनेक समय छाव थं दिल्लीयावबो आं सालायनाय नेशनल लीडर बाय प्राइम मिनिस्टार बाय होम मिनिस्टार बाय आं सालायनाय अरो पार्टीनि सिगां इशू पर्यन्त दे आंनि रनो अमाय माने थाङै खाइ मारनाय अमाय रक साव हाइफानो चिनि लिडारनि बिसिङावबो बर' बा माने गेप दं आं बासो साइमेया कोनो जागाव गोरों जानाय गोरै बाहाय स्ट्राक्चार गोरै र ताबावबो दंख बनसों इमप्रुव माखायने Hambai sir. Sir ang tingin sanong sungo tao nong ni party auto sang no shikla butong bura butong. Gaban san nong ni party auto sa hol no ba ke balance maintain khai tong shikla leader butong bura leader butong ba ke tei duli tong. चिनि बहुत तामसने महाराजा न नाइबो आगी ने पार्टी आंबो एक्सपीरियंस फाइजाक महाराजा बाय माने पॉलिटिक्स ऑफ फाइव खुसाने 16 ईयर छामं खाइजा आगे इंगे चराइरंने आसो माने सामं तांफरांगे जो तो माने जुबाग्रो आईपीएफ तिवन नाइती जो तो निसाय सामं तांनाय जुबाग्रो फियाबा माने जेप्रो एमले नाय एमडी सिंनाय आफ्रो इंगे चराइरंने कुनो opportunity kiri थपायो किंतु चिनि महाराजा नि बनि काइसा फर्मुला तंग हाइची बैलेंस बाके नारगनाय ब जबागने आसे पर्सन माने मिड एज नि तावक चिनि हाई ग्रुप नि पर्सन तंगनाय बयस्क नि माने सीनियर बो नांनाय एनर्जेटिक बो नांनाय तलावो माने सामं खाइनाय बो नांनाय ये किसा मेच्योरिटी बरक उंजा बो नांनाय अमहाके चिनि बुबाग्रा बैलेंस खाइ दङ ताबो below 30 बाहायबो तंनाय 30 to 40 तंनाय निने 40 to 50 तंनाय अंगे 50 to माने 60 ते एबा बाहायबो चिनि अरो महाराजा थो नन एज ग्रुप नन खरस फन कार्य हाइसी Kubai no sir. 60 नि एबा बो तंनाय 50 to 60 बो तंनाय माने ता 40 to 50 ताक चिनि हाई ग्रुप एनर्जेटिक जों सामं तांमा खो जे फदागे जाखे थंदिगे जुबक बायबो थाङै मिलि तांमा खो गे चिनि एज ग्रुप हंगे किसा पॉलिटिकल लेबो किसा ले मैच्योरिटी फाइ हा हंगे तेसा तला हंगे ठीक आसे एनर्जेटिक सामं खाइमा फन अनेक समय बरनि स्टेटमेंट ऑफ मैच्योरिटी करिरो नोगजानाय ओंखायनो मा थौ न चिनि महाराजा चिनि पार्टी हो जतन बैलेंस नों बेलो 30 बो नोगनाय ताबो चिनि एमडीसी रगो तंबाय Sir. निने एमलेओ बो तंगो Tongo. अमाइके चिनि महाराजा बैलेंस खाइ जाते चिनि पार्टी लॉन्ग टाइम जों मूवमेंट खाइ थामने जा कारण चिनि पार्टी मीन्स अमत तिप्रासा नि राइट्स नि बागै फाइट खाइनि जैमानि बा कोइ छन महाराजा अम दिप्राइ खाइया जतो सेक्सन नि न नाउ आर कम्युनिटी बहाइने थ मैक्सिमम कम्युनिटी मिक्स खाइ अमाइके बसकांगो सलेवानि बागै नाइजाउ Sir take sa difference ang nung ke Tipra Motha berirong ni participation bangku mana bumarong ni sikala berirong ni बरिरावनि पार्टिसिपेन्ट तो ब्लैक गोबांनो निने दामसनाय ता बरनो रमानियाव बतङो अन कोनो पार्टीयाव बरिनि एमएलए आसो अमाइके गरै सिनेरो दुइजना दङो एमडीसी आव बतङो ताबो बसकाङो बतंनाय आसा खायो कारण थं अमननो बरै जुबक सला बुरा अमाय हाइकेनो काइसा परिवार हाकेसि चले मानिबा Kubai sir. Sir take sa kisa kusan correction mo sama sir take sa nga sini society thangnai sotor bosor 70 years from isang kama suffer khai kya because of sini selfish leaders from ya jada saksak no phali leaders nai rok tongma pagi ke sara no sonam sung asa Tiprasa public ba ke sung sina nang mane romna nang to lage bobo sin bagi genuine leader ya ka bobo sin bagi sono thokanya phayo aman bai sir no sono ke saikena di sir बट ब्लैक टॉप बहाय माने लास्ट 75 इयर्स आसो दिप्राइ माने तो चिनि माने लीडर रनि नो मैक्सिमम ताम रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ जों ताबो अमहाय दङ लीडर तो माने जोग जोग दं थांनाय हायसि अमहाय हंगे
Ani mote hinke je ground ni borok bai tongnai. Ge ground ni borok bai je to tongha hinke to borok sinai mom buma hai borok. Ge maximum to sakani sing leader যদি মানে phai ha hinke to parani borok siniya. Ge bahirono sinewani onek tap tak angbo sawani onek tap mane bum hai ungnani nang angba actually practically asuk saimeya bahike sininai bahike siniya tani ge bwskango paikha hinke kaham kok sawo othoso boroni samung ge kono mane Tiprasa ni bangui tangjakmani nugya jesuk Tiprasa ni hi sapaidi sapro simi si sawo ge genuinely borok omahai borok tongo je chini raj no kok saimeya hingke bono mane wansoknani nango je omo chini Tiprasa ni bangui ya ba chini elaka ni bangui ya kok sapai poro hingke to mane borok si teibo kaham khe sama kongnai tani ke borok propaganda bahike khainai well trained borok rojak hingke jehetu well trained rojak borok chwng hai parani borok sohos sorol no tong kosong rok no hingke bwkha harogoi kok sapai manai bahike borok no attraction khainai borok phwrwng rohjakmani ba hingke chwng busi nangnai o borok kubui de chini elaka ni bagui Tiprasa ni bagui samung khainai ba agini previous record o borokni omahai turi tongbo manainai je party o thango o party ni kaisa ideology no bwswng manainai o party o ideology mane jotono jani ja ideology bai ni kaisa party tei kaisa party jephano wngthok aro kubul hingke o party ni ideology jodi chini Tiprasa ni favor o kwrwui hingke chwng saimani nangnai borok chini Tiprasa no aswk hanjakya omai kheno chwng identify khaini nang. Belai hambai sir. Sir ang test sanam songo sir ngam tabuk sir jodi songo 5 years na hamnai kengke tabuk mane ADC government ni jobse biggest achievement nang tam sanai sir. Chini ADC o chwng phaimani yagulo je achievement wngmani no sawani swkang chwng mane previous borok toma khai klangkha bosi kisa highlight ma khaite chwng puila o nang mention khaika chini work ni culture chikri chini staff rok ni joto ludu thunglajak nini tamo swnai office o thangkha hingke thulaijak zonal sub zonal office o kuno samung kwrwi chwng phaimani yagulo borok no samung tangrwani chengkha chini administrative setup bo chwng khainani chesta khaikha zonal office rok bifurcation khaiwi chwng 5 ta ni tabuk 11 ta zonal office chwng khaiha jodi o 11 ta function wngya ko 10 ta function wngha jate chini administration nog gana o joto nog gana o sawi mathak sub zonal bo haino 32 ta ni jaga chwng 46 ta bo function khairolo 46 ta okay. Hingke 13 number chwng increase khaiwi bifurcation khaiwi jonogoni nog gana o chini administration no pusawi roikha jate ADC toma samung khai bono public sithung Kubui sir. boni sara chwng chini sport sector o chwng develop khaiha nini super league rok khaiwi chini jubok rok no encourage khaiha 420 jona borok no 3 month honorarium rok rogui yakoi chwng borok no encourage khaikha hingke borok tabo hiring phathangnai hingke borok ni kisa masale ruti roji rozgar khainani Income source sujok ngata manai Tipra idol khaikha chwng aro kami amchaini talented kwbangma chini singer music bai gwdalnai rok koisa siniya chwng kubui sir. borok no chwng platform rogui kariwi tei phaikha hingke borok no tabuk nwng jekono orchestra panda kali panda rok naharna hingke borok no at least 10,000 Kubui sir. 4,000 borok no honorarium maro hingke borok ni bo earning source wngwi thangkha hingke bo hai kheno chini ta Kherengbar hospital chwng construction bo paiyakho jodi o OPD section to chwng omo khaikha Kherengbar o bui agi hospital hing koisa phaiya Phaya sir. chwng phaimani pore baire ni specialist doctor nahawi borok ni gallbladder stone wngthang nini tumor wngthang bahairok free of cost operation khaini hi chwng baire ni doctor no time to time borok no routine mafik masio waisa khe borok no nahawi
free of cost operation khairokha agi to operation chini oro India ngyange sir. parani borok rok 35,000 30,000 খরচ খাইয়ে মানে টিউমার অপারেশন খাইজাগনে অনেক টাফ হাইছে Plus sir kisa language ni issue tong mane agotla ল্যাঙ্গুয়েজ নি thana ইস্যু তো তঙ্গুন না আগতলা থাঙ্গই মাইয়া ফেসিলিটি মাইয়া গে অলমোস্ট মানে 700 এবাব जों অপারেশন খাইরেগা লাস্ট 5 ইয়ার mane successful hona so. সাকসেসফুল অপারেশন থুংনা Okay. গে চাইল্ড বার্ড বহাইনে চিনি খেরেংবাरो ও ক্যাটাগরি नि हॉस्पिटल हंके टॉप बो तंगु हाइसी पूरा त्रिपुरा वो Sir congratulations sir. सीएससी नि मॉडल लो जे ओ कैटेगरी नि हॉस्पिटल तंगनाय वो चिनि खेरेंबार हंके चाइल्ड बार्ड नि रेट माने Oh. टॉप बो तंगु Number 1 na sir. number 1 hंगे असु माने आगी ओरो जागा डेलिवरी खाइने नि बाङै असु फाया गजा ताबो मैक्सिमम एरिया नि खेरेंबारस थांसिनाय Ambulance bo tan nugo sir ambulance. एम्बुलेंस तो तंगु एम्बुलेंस तंगु हंगे जों सारा त्रिपुरा वो मोबाइल मेडिकल यूनिट एपोलो बाय टाइप खाइ महाराजा न एपोलो नि फाउंडर बाय कॉक सालायै तैफायै दिनै सारा त्रिपुरा वो मोबाइल मेडिकल यूनिट चलेखा आर बिथिबो एकदम काहा क्वालिटी न रोजाक माने बाङै पब्लिक नि माने सपोर्ट बो ब्लाइ काहा हाइसे sharing. मोबाइल मेडिकल यूनिट बाय जों हेल्थ कैम्प खाइ हांके अरसि बिथि काहा मानो Response gaham tana sir. जतनो माने रेफ्रेवै फाइबे Okay. nge oma hake tebe achievement tongo sikon ta sudu sub journal chini journal office construction khaimeni chimiya jeta chung roles ni kok sabu teisio nang saka boro 35 year ro jeta rules na maya no chung 5 year ro rules sanaka borni 26 rules borok sanai kalang khai chung 22 rules sanaka mn khaike ek mn khaike nga asă 5 year जों roles बो asă गोबां एमेन खायखा सनाखा आगे जेता 35 बছर 26 ता बरो रोल सनावो जेता ताबक चलेवानि बाङै नांमानि र आफर किछफा खायजा ग्रेनो जों सनाखा गे तो 5 बছर जेता माने जों दैबो खायनि नांमानि पियाबा हापनो माने asă जरा 5 बছर जों साम खायमानि न बै खाइकलां खाइके चिनि ADC अनेक आगो खामु हाइसे दिनै स्पोर्ट्स सेक्टर जों सुदु TFL सिमे खाया फुटबल ग्राउन्ड जों फार्स्ट एस्ट्रोटाप रक चिनि अर न तयफे खमलुं माने ADC नि हयतेने बनि परेछि चिनि प्रोजेक्ट न फलो खायो स्टेट डगबो जागा जागाव बर इमप्लिमेन्ट खायो किन्तु फार्स्ट आइडिया तयफेने हंके चिनि महाराजा अमो हाय जों खायनाय होनो गे सारा त्रिपुराव जों ताबो खाइमेनि 5-6 ता खाइमेनि बरो स्टेट अफ बनसि कॉपी पेस्ट खाइ प्रपोजल लवै सनावै खाइ हाइसे Sir belai khan ngai sport school जों 3 ता sport school खाइ school bo khulo kana sir. sport school 100 seated 3 ता sport school ताबो construction ongoing चलै तंगो ngai जेता निने बादरगा रो सिमिसे sport school आगे चिनि पाहारो सब फैनानि गे तो माने अनेक बছर परे सब फैयो আগতলানি কিন্তু উদয়পুর সব ফাইয়া ধর্মনগর সব ফাইয়া বিশালগড় কरै বাদারগারনি পরে স্পোর্ট স্কুল কিলাও জম্পই জলাও বাইজল ओंखा या मत जों बरनि साय अनेक एडभान्स सब फाइला या अमन माने तुकी ताकी आसु दर मा खे अचिभमेन्ट हाय तो जों सारानि मसुया किन्तु जेता बै लास्ट 35 इयर वा सया अम जों 5 बছर न वा सय खायगा मेन प्रॉब्लम तो फान तंखा हंके तो जों अनेक किछु खाइमा खामो जेता जों अलमोस्ट 5000 crore नि अबाव जों प्रपोजल लखा डिफरेंट डिपार्टमेंट नि प्रोजेक्ट बो सेंक्शन हंके तो जों अनेक किछु अचिभमेन्ट खाइमा खामो जेमन आं साखा चिनि बिखरारनि एजुकेशन लाइक नांमानि जों हॉस्टेल नि बाङै 100 हॉस्टेल जों खाइना खांके चिनि त्रिपुराव जतो बिखरारक कवारं थांखामो बनो जों फर्स्ट फेज सेकंड फेज के खाइने नि बागै 10 ता हॉस्टेल 1000 आरा जागा 10 ता हॉस्टेल हंके जों आरो नेव 10000 स्टूडेंट कवर थांबायनि जा बाहेराव बसिनि प्लानिंग दं माने किन्तु जोंनो फान करे हंके जों ताखानिबा सिनि स्टूडेंट दं राबली 50000 सिनि ADC नि स्टूडेंट दं हंके जों 10000 फान कवर खाइग्रा मा हंके ब्लै अचिभमेन्ट नंनाय हंके खमबयो ताबो आगी
Burironi araisho solaroni araisho 500 chole mani जों आरो बो intact capacity बारि रखा तबो almost 800 400 student no जों facility रखा आर स्कूल बो आगे राबले बस तनाय 700 student तंगो तबो 3200 above student तंगो सिने Khumpuyo sir. खमपुयो इंगे जों बरनो maximum facility रनानि चेष्टा खायगा जेतो खमपु एकाडेमी तबो ब्रांड अंगै थांखा जतनो फाइबेखा जों टिउटर रक नावै मोटामोटी स्कुल बो तबो काहानो आगिनि साइ फांसन अंगै दं इंगे अमनता अचिevement जों जे खायनि मुसुमानि कयता ओपन खायखा खमपु एनेक्स जों खलखा साइतानि जागा आरो एकतानि जागा साइता कताल क्रिएशन खायखा निनि पटिचरी होतलांखा गन्दा सरा होतलांखा अनकुति निनि राजकान्दी होतलांखा इंगे निनि तामबसना नाइरेंग होतलांखा इंगे कताल जे खमपु एनेक्स रो खलौ माने चिने स्टुडेन्ट at least 100 आरो जागा hostel facility माखा परेनानिबो हायनो सुजुग माखा Sir abanya ke sana musung da tabu sini je issues ro abo je nor khaina musman khaimalia na khai completing sugia kom dei samung ro abo help tong khanga nong yago abo sai mano sir जों चिने मेन नाहर मंग तो जों एडुकेशन न टारगेट खाय माने जों एमालगेशन खायो चिने स्कुल न 1632 ता न जों एटलिस्ट माने मॉडल हिसाबै जों 200 ता स्कुल फानो कहाँ के बेस्ट के चालक सिनाय जाते स्टेट नि जे कहाँ स्कुल छन माने कंपेयर खाय हांके बराबर खाय माने जा बहाय हनै एमालगेशन खायबै माने रेडी थोंनो कयते स्कुल न काइसो एमालगेशन खाय ब जागा सेंटर खायने माने बेस्ट लोकेशन बरोबो अमहायर थौ खाया गे बनो जों फार्स्ट फाइमेनि 2-2.5 बोसोरनि सिम स्टार्टिं खायमानि गे जेनि एम बो चेंज थांखा कताल फाइपिखा अमहायर के जों बबायबो डिस्कशन खायलाय फिखा के आइपन जों बनो सक्सेस खायमालिया ओ एमालगेशन खायबै बेस्ट स्कुल खलौवानि हि माने चालक खायबानि हि मानि न गे आरो जागा 200 at least जों 200 स्कुल कहाँ खायमा हाके चिनि तिप्रासा रो अनेक माने एजुकेशन काहाम सर्विस मा खामो गे चिनि हेल्थ केयर सेक्टर रो बहायने at least 8टा जोनाल वसं काइसे बेस्ट हॉस्पिटल बाइके खायमा बनो जों चेष्टा खायने नाय माने मबो जों खायमालिया गे थिक बाहायखेनो चिनि तामसनाय ताबो अर फक म्यूजिक कॉलेज दंगो बनबो जों माने चिनि त्रिप्रासा ने एकदम माने काहाम म्यूजिक कॉलेज खायने नि जों वन सलाय माने एप्लीकेशन रो जों परमानेंट माया टेम्परेरी अमायखेनो तमा के बनो बाहायनो जों कहाँ के फंक्शन खायमालिया जदिबो सले दंगो हापन एप्लीकेशन रो जे 5 years kabarong liya ta time jora kabarong जदिबो माने परमानेंट एप्लीकेशन माया को ने परमानेंट एप्लीकेशन मा कांके जों बनो खायमानाय तानि के आरो नि स्टूडेंट रो मास्टर डिग्री रो परिवानि के अनेक प्रॉब्लम उ थों जगह एडमिशन माया तानि के चिने परमानेंट एप्लीकेशन करे okay अमायने बांगे के बनो बसं खायनि नाय माने खायमिले तेबो कयेकटा दंगो sir university ro tomang na sir university khaina ro यूनिवर्सिटी खायमानि तो चिने अरो तामसने अरो जागा जे प्रोफेशन बायके जों काबारंया गे यूनिवर्सिटी नि वतो जों थांलिया कॉलेज तो दंगोन ता माने जों चिने खमलंनि कायसा ताम जॉइंट वेंचर ओपन जों कॉलेज खलावनि बांगय नाय माने बबो बेबोनो कारणे बतो असेंबली वो बिल पास मांगो okay गे असेंबली वो पास यंके जों अरो जागा खायमेया गे ट्राइबल यूनिवर्सिटी ट्राइबल कॉलेज अमाय खायनानि बागै गे बरनो सजेशन बरखा गे खायजालि अमाय केनो खायमालियां पे no sir ang tekise je political issue sinor sol tomang ke sanamo sama sir so nugo kaisa ke sini land rights ni te sini land encroachment khaijama nugo ke sini language Kokborok script ni tibe issue ngo ke sini je kono man thai sok te जों कोर्ट थांनांगौ ता BC election फांथों ADC नि जे election फांथों enka abo hai je जों जाला जों tongoi tong sir nang abo ni bagui tam kok ka sanamo song sir land rights थों चिने रोमान स्क्रिप्ट कॉकब्रोक थों जे कुनो मेटा तो चिने बिसिङो सिङनि दाङो
যেমন land তো already जों occupy chikai dong chini area was tong tong hingke chini ADC no just power roidoni chi niro bono rights rodi paper rodi document rodi hai hine जों no mane rights rokha hingke chi power rokha hingke chi thang মানে স্যার ও পাওয়ার কে স্টেট ধরে নাই না সেন্ট্রাল ধরে নাই land to state no tongo Oh, tabo main. mane tamo sinai TLR act ni motabek state ne thung overall power tongo mane chini ADC area wo hingke ADC ni concurrence na ni nang o mai ke provision na rukja hingke borok onek somoy chini ADC ni concurrence na ni bata phano naya hingke tabok जों demand khaimani hingke overall power ADC within TTAADC area hingke जोंनो mane power ro manai ja borokno pata ro manai ja nini porcha ro manai ja o mai ke ngni nang haingke se जों industrial lok no toi phine borokno जों jaga ro nai jaga ni badala asuk jon job maronai reservation asuk maronai o mai ro ke hongke se जों oroni o local employee generate khai mana কিন্তু chini land power che kore hingke ba thung state ni morji mote tabo boroni state o যেকোনো industrial pipeline na boroni area to general area to jaga korikha ge ADC area o roni bata gangi development khaini musu ADC area ge borok bono kharoi roi ho haisi হাসিনা ge chini ADC bu dei unnoti inglia state bu unnoti inglia ma gani bangoine chung land rights borok state chongbu sikha ge ADC no roi mo tani ge chini ADC to chung si kobja o tong borok to tei phaimalia ge o jinis ta borok bosiwani naya ge chini script ni issue script to chung tabo ni chimi demand khaya long time chung demand khai phaimani omo to je non speaking Kokborok to garo ungthung mijo ungthung borok to roman script bai ni soitong le tabo boroni board exam bu roman script bai ni question paper phai tong ge chung Kokborok sanai no le borok to ma problem ba problem ekta no boroni je जोंनो politically थंनाय हायसि politically थंनाय थं तंखा हंके छि जोंनि चराइरकनि भबिष्यत नष्ट होनाय जोंनो भबिष्यत नष्ट खाय हायनो माने ओ इश्यू न जोंनो फाइट खायरै दङनि जुदा राइट्स नि मेटार अ जों आसो माने थांने नायमालि हाय पाय ओ रोमान स्क्रिप्ट बसर ब्रं रोमान स्क्रिप्ट हे जोंबो कसाय दं हंके जुदा न जोंनो वा सौरलि आखे Orang kesarai tong ha amhaisi. Karan bobai ne Tiprasa no ke mane Kokborok speaking no ke orang kasoi tong maha borok waso haisi. Jate joda demand no tawa songthe joda idea no tawa songthe bosor por bosor script issue no borok mane choba khai tong tongsthe. বুঝি kasari. Omai ke si borok politically jono omai ke narak tong. Karan जोंबो mane asuk advance thangya je o script issue no karai te juda no hingke जों asu joralo movement khaibani tha thangmali hai pa ha besi election bo haino omo to जोंनो economic block khaimani tabo जों jotono saimano finance commission ni guideline motabek elected body tongni nango local governance ni bagoi local body sarkar ni bagoi যদি কোনো proposal sanction nani hangke village committee ni chairman member boroni proposal baisi through video SDM DM omai ke thangoi finance commission ni rang manai nge chinaro elected body korikha nge elected body korini bangoi chairman ni boroni honorarium bu malia vice chairman ni honorarium bu malia member ni honorarium to korikha aro si busu boro rang maruk paikha orang ke sar mane firok thang na firok thangya mane boro juda khate khoros khayuta emni to mane firok thang bolte rangsi phaili haichi nge central government juda khate bono mane khoros khaima nge oroni wo mane regional party Tipra Motha tabo strong ko IPF ti strong ko haine boro mane local hangki issue phunogoi election khayang pheba main region hingke economic block si মানে সারা one type of sanction haita যেমন আমেরিকা তাবো রাশিয়া ইরান নর্থ কোরিয়ান যে sanction খাইমা হাই বহাই নঙ্গে नों बसरो village committee kaisa o jodi 50 lakh sok phaiani bata nge 587 nge busuk crore ungkha almost 5 year o kom se kom
माने थौ लाइन डिपार्टमेंट नि सह रां चिनि ADC village committee o sok phai 10,000 crore moto rang block ung paiha sok phali ang paiha haisena sir o nge line department jemon agriculture department ARDD department forest department village committee ni proposal by boromno bagan khairo fisheries khairo neni lama snaro nge o proposal si rohonai si kri kha jehetu elected body kri nge rang bo sok phaliya o ranglo te sir malia na tei malia boto finance commission si fix khayo bosor ni bago mane 5 year ni bangoi finance commission finance grant khairo nge tei 5 year ni bangoi khayo ma sia deba nge 5 year ro je ma thai tong mani boto malia tei ni wo malia nge sung economically sung busu deprive kha aro sung party BJP CPM Tipra Motha hi sung si aro ni wo ground no mane kok banglai tongo main ke nahar mangke boroni ke agotala tongoi omorono rang paisa deprive rang khaino to Motha BJP CPM kun sini ya hedana sir siniya plus mane finance commission bo siniya Motha BJP bo siniya haisi finance commission bo hai na tesin salai mani ha autonomous body bo je elected body bono no rohna haisi nga oro jaga chno election khaya ungoi chini maharaja case ma khai kha pila o high court boni pore tak supreme court nge supreme court sakha tabo thik ba hai ke ADC ni bill ko bang pending bo maharaja case ma khai kha land matter bu ta case ma khai piu na nge je tamas nai chung busi thai jeta baksa bororo politically sao je ekhon rajtantro nei hisao অথচ যে রাজতন্ত্র নেই হিসানে বসে মানে ডেমোক্রেসি ন almost impossible খালি আইছে বুট যে তেনর অংনি নাং বুট খাইনি নাং মানি ইনকে খাইয়া মানি তো সনা clearly economic block খাইনি বাংwe ইনকে আরো জায়গা Tipra Motha angthang BJP angthang CPM angthang chini Tipra san loss aisi sujako aro chung party loss ni kuno sajane kare chung Tipra san loss chamle sir beneficiaries sosin borong sir sang kisa like khaine ba angin personal side ni ke sir sanam chungka sir ni angke saima mu chung sir ni je political journey ni lai mo sono sir kisa saikhana nang bai ke Motha bai kane kha tabu joroti nang je phaimani abu joton sir saikhana di sir blai hambai poilao ang mane college pai mani yagolo ang politics ro asang interest singjaya politics of phaine his tong mani ya nge project ro khayo samung khayo neni ama ke samung khai tong mani ke kwbang ma jaga o bibhinno dhorone mane political leader rok bai borni willing kri opposition party ni supporter hai ro hi samung rok maya mane kasaja government ni je project ka hapan nang the karon chini kami amsai ni boro to government ni central government je scheme ka hasanai ro di public ni bangoi sung ta suppose ron PMGP nang tabo kendra sarkar sai kam kha je PMGP joto loan nai mana pheba sung aro bengo thangkha ge political influence boro aro ni local leader rok bai phonano tarodi omono tarodi hongkha ge bank sombu baddo ge oma ge kabang man agiro wo tebu mane ksao bai ge aproni simina wa soka ang to samung tang chawani phasi borok bai to nasnang bong no mane nesinango engke ang boroni jaga thangke tangba an bkhao waso mani tongo engke 2004 ni chimi tuluk bai ke phai INPT khai kha long term INPT ni your organization ni president bungkha 2 bosor IYT ni president central committee ni boni pore 2018 bongke jini mane BJP INPT Election ngia bahai wa conflict laikha angni je chini leader rok kisa opinion milli angkha nge bibino karone kok banglai ma hai ngui chin leader rok bai 2018 bongke ang INPT khalia politics ya kasine hai nei aprangke no tongsine hi tong BJP sarkar phai han 2018 nge BJP sarkar phai mini yagulo yang Maharaja 2019 Lok Sabha ni bagui campaign cholai tongo pila jatiyo lopati Maharaja bai to 2013 wonu sinlai ka senior election campaign rok thangui angbu rajbai rok phai thangja nge 2019 ke Maharaj ano sakha phaili
ang bai chamung khai di Congress o bo president ma ang bai chamung khai di nang to nawa sa so tong han ke ya Purna Maharaj bai joining khai ka 2019 no nga bo Maharaj bai mane sara Tripura Purna ang guri ko ka Gurika. joto mane 16 year ang politics khai chini Tripura no asuk sini ya o 2019-21 no Maharaj bai tongun Tripura no motamuti sini ka amai ke Maharaj bai kurung phai nini 2021 bo mane tak tipir tongne bai election ya amai cholai tongmani jora aprob ang bot basa one ani interest kri Kuri sir. nge patal konna bo 6ta seat Maharaj bai nang 6ta seat basa city ni dol hai hanai rojak pro patal konna ta chini runel EMPWD boni jaga no seat chao Oh. bojung nagar waki nagar no anarodi ani borok ni bagui boni bagui ya Bin borok tong ta. boni borok tongo nge boni borok ni bagui rodi nge rok Maharaj solia nge patal konna jol jaka mane ano kiji seat haya ro amno snang ne amara ke kok bang lai jol lai patal konna nokhai thang pai ha nge nokhawani sigang jang kok salai pro saha Maharaj bu tongo David Mura Singh bu tongo nge apro bu saha Ronel ni jaga no tana siri an jaga no nasiri kila no nasiri Anung soro offer ka. ang patal no offer khai nang kilao contest khai siri nang bojung no tana siri ngke Maharaj bono sairo hola tei आधा घंटा 1 घंटा pore ठंडा दिमाग से सोच लो फिर से आ जाओ हाय हने रोई रोला के आना संग Maharaj bo phai phine de ang sa bo to tei phai thong ne je to milia ang jekpa se bono si sit na na ho gang chini sister patal no bang o college life ni chimi chini bo Okay. bo wai sa in ho ka in he ho ke Wan kangun sai mana ta. kam ke sa men ke Maharaj no saga bo tei phalia nge apro to chini party asu strong bungya kho Starting sigo sir. starting kho si nge maximum borok apro bud basa ni nge kate lai jot na Oh. nge sangge risk na na ja mara so ha ke tama chele ne Koi. omai ke basala ha basawi omai jaga tini sopai kya Sir belai khana ta ka. Ngu sar nang tak sungna musung sir not as a CM nang mana hani busa ngai nang sar sari. Kangi sing final election obo. Taishan nong ni party no sang taisha sujog rona ni kalai. Sir nang kok chat. bela kya hambai हमने तो ताक तो सीएम मंगलिया पाइजा न हतेनोर तो पाइजा ऐसे तिप्रासा बसकांग फाइने ADC Election सिने रीजनल पार्टी तिप्रा मोथा पार्टी महाराज नि पार्टी संबनो कप्लाई खाइने ने ब्लैक है ना तानी के कोबन नि पार्टी रो फाइने रो कोनो दिनो चिनि तिप्रासा नि फ्यूचर नि बागै कक साया महाराजा जे प्रोप्रो छावो निरोनि चराइनि जेनेरेशन नि फ्यूचर नि बागै चिनि जेनेरेशन नि फ्यूचर नि बागै जे प्रोप्रो न छावो निनि चराइरो नि बागै हन्दै nge महाराजा हाई लीडर tongoi o party wo bini party to dalarsa si sapaya khoje nironi future chung sana phaine hi kuno party phai sapaya je nironi Tiprasa ni future no sungsi sna na hi Kokro ta ke kebo. koise kogro ya dalarsa si saya hachi nge chini Maharaja le je pro starting ni chimi taksu jora jeng position of phai hanke ba power ma hanke chini rights ma hanke nironi future no ang snanai snani bangai si omo soba ge o soba to sohojei ma umaya age ADC ma prosi 17 বছর nang ha soba Koi sha dai ma. ge chini tak 6 বছর khosi Maharaj netritwe chung phai khai mani 7 বছর dorondi 2019 ni chimi tak se jora 7 বছর running cholai to ha ge 7 বছরও অনেক কিছু চিনি Maharaj bu মানে সিবিসি খাজে মানে বাইকে जोंनो politically जोंनो deprive खाइ तो फेमलावै तो जोंबो experience हा Maharajaबो experience हा गे बसकांगो सिनि कायसा माने existing नि बागैसि जों Tipra Motha party no सुजुग रनि नाव कारण ADC दखल करबो ADC
sebainai hai hinai honai hoi tong haisi tini aigene hai ADC ni amsayo je kuno samung khaina ke nini tamasrai melar marni অনুমোদন nango tabo bwskango bini party phaiyangge Bijoy Kumar Chomni phangnai Congress Bhavan nini post office chomni phangnai sujako Agartala ni অনুমোদন nangnai khumlung chalokni hinkhe nge chang Tipra Motha party chini Maharaj chini Tiprasa ni hamkrai tangthani hinkhe kuno jaga bada khaya haisi mokumoi no nung je Tiprasa ni samkhaina ke khaidi hi chno independent ro haisi nge chang Tiprasa ni bagoi Tiprasa ni future no swnana ni bagoi tabok ni ADC election no chang apply ya hinkhe financial lo bw chang apply maya kanai chang mane pura Tiprasa ni thansa bai thangpaine Tiprasa ni thansa bai thangmane chini joto manthai chang mayang paine jeta 75 bochor chang 90% population ratio tongmani tabok 30% no sokpaika tei 75 bochor chang kamai phane thangmao hanima tabo hinkhe kwchar majaro chang decide ma khaine je chini Tiprasa ni bobishot sanana hinkhe tagni ADC general election Maharashtra ni party Tipra Motha party no apply khaine nangnai boni pore si chang future ro fight khaine ni bw kisa phano phamana hinkhe hanibang ang lokorok no sanani mochugo Maharashtra ni party no chang bwskango ADC general election no apply khailani nangnai chini future chwnangoni bagwi Sarno belai hambai sarnang last singsinai tabung norok jodi second term jodi phaibi kanga pawaro norok ni tam samorok khainai norok wansogui tong sir mainly to chang chini education policy chang sananai jate chini chrai rok kamio tongphano kaham education facility manaja 2 number hinkhe to health care karon chini health care ni bagwi chini kami hamchani lokorok belai safar ma khayo rang puisa kwrwi ni bagwi jeta chang tisa thangni bata tongmani phaisi thangmaya thwima payo gachang lokorok ni bagwi am jonota Tiprasa ni bagwi healthcare facility bo chang teksa develop khaina ni bagwi chatongnai employee generation khaini bagwi through government job ba private job chang bahai employee generation khaima omo chang sakthanai tabokno chang Maharaja toi phayi Tata Style bai agreement khai hotel management ni to chang chain rogra khatabo borok bosoro 400 500 task group o hotel chakri manai 3 month training ni pore ge umma ki kwbangma industrial sector o mane jate chini employee tongnai rok bo job opportunity math bono no chang first priority tlangnai agriculture sector o to chang khaini musu phane chini thani asu mane fan kwrwi jeta chang fan kwrwi fan asung nangya fan involvement asung nangya kom fan involvement bai chini better facility roi mano omono chang priority rona sir belai khana tong sarno ang belai ke hambai ya phanmo chung sir ang ani podcast o phaimba bai sir sarno belai ke hambai hambai sir hambai nongno paifle hambai norok paithak jora sino powerful episodes bai kwrung tongmani bagai au norok belai ke nang poito khlaio norok srungni tlangkhana tai norok khaba jakhana tai norok ni je doubt rok yakha je expectation tomarok norok jotono ni answer o episodes naimani yakolo norok mangkhana hanai engka bai kan ang nongno kok kachar finai ang phaini hati barogobo abaina powerful voice across the party ang tumnani chaitagui tongo hanggang ang nongno thangde kokno haina sapinai let listen learn and grow together ganor bayang haina hai phaini hati baro malai finai till then bye bye hambai